Nari kublai si pun ifi parlo parkhoi ngako ban batai ifi katu kan di gimat ki badan kam hawa kabai dai bat kejing apply ya ka Schengen visa. Ka Schengen visa ka visa ka ba kentu bi France Germany ini bagi ri Europe dia dan ya ka Schengen visa mo. De haba apply visa dia bandan ya ka passport. Claim passport de la re pada apply dan lain-lain. Kapa kalau dia bandan ya ka purpose ko jong pi ka purpose kala balong ka tourism purpose jong pi business ni ka work ko jong pi mo ka jing play jong pi ka bala ka de piaban biane ka bank statement jong pi ka bank statement jong pi la da ka de tang a ho ja life ho ja ta ti la ra sa ri jeng lupa nama ba kan pisa ka mu pen em ka ri ga nong we param nama tang ha ka si sni san la ne pra hajar la ka mu pi de bandan ka bam ka di ka param ka kwat ka ka poi alai dollar ti piaban biang ka pisa bat ka balai ni ka pasal ngam trip show kalong pihak penbiang ki kok selab baro la kalong ka flight ticket ka booking ka Jakarta jong pi mo ki jaka pi pihak bande balai kan usni pihak bansa but nata susu pihak penbiang lu ya kisla kum ka NOC ka pakipan let's say ka da video kena kelas mu kena sekolah kena kelas pihak penbiang NOC lane de pilatre pihak penbiang NOC no boss jong pi but sakwe pada pihak bansi obviously pihak bansi ka bai visa ko jong pi ka ba shongdor komba nyo jar steng la ni nyo jar steng du mata but kita ngam kenal ba ngatai gi shem da cash da ngam makala kata compare da cash ni tambah kim shem da ka euros ki shem da ka Indian money ma tinang ta susu ngatai tang kita pat la pidon kinu ni ki kini let's say comment apa mo but one kelat dan page ya ka video ka ba Malaysia France kita nak hendak ke ba lo record ba tang ba kalau exciting but one kelat ban like share but